Hak review meeting ke belalong hak arpenyu terik mentau benai ke Sarkar Jela Kelashime Kerai baling ba ke MHIS scheme on penkiwi ke jing ajera pisa na kasah haja kendai spa tingka shisi syakan ribu hajar tingka na ke benta ki nongpang ki betia ICU. Barkani kandai tangi kitu ke bela penrung kerteng radi hapo ke MHIS scheme. Nagalian ke Sarkar Kelashime Kerai kung mga lada ka coverage jong uwe nongpang uba admit hapo ki ICU keba parok shkarta kiyo saw haja kendai spa siswi mentang in extent shadow kahri pro haja tingkat banyara ya kalong yin kalong set lani ya ki nongpang but ya kali ni extend tang ya gitu kiba enroll ya lagi Uba Preston Tinsong ula pentip bagi jing pendung kerteng hapokan ke scheme hak Jela Meghalaya kalong tang san pupra point san persen. Kumta ukin tui gitu ki pai ba ki bala banyo igani ke jing mentoy bakin pendung kerteng no eladi hapokan ke scheme.